Bwana Yesu asifiwe. Ngai akumio. Ngai ni mwega. Na igo ciothe tageithia mundu ucio muriganitie nake o mwire atiriri. Menya kihoto giaku no he ucio ungi kihoto giake. Amen. Amen. Umenye kihoto giaku no ucio ungi umuhe kihoto kiria giake. Thiini wa micii itu, thiini wa bururi, ona gwata thiini wa kanitha. Kana kanitha tutirabatara kuheo kihoto. Sini kweli? Koguo kihoto kirabatarania handu hothe, na ucio niguo wendo wa Ngai. Turenda twambiririe githomo gitu na kugoca Mwathani na rwimbo rwa anake ukirai. Studio tafadhali. Wow.
atia ona wege keno atia andu aria mari amwe guikaraga o maiguaine ta andu amwe metheini wa bururi umwe Jehova twagoca ritwa riaku ni tondu wa wendo munene uria utwendete naguo ni utwikite maundu manene na mamagania tutangihota gutara ona gutariria Ngai witu gutumenyerera kiumia kigima maundu-ini maingi Ngai witu tukoretwo namo in the midst ya mogwati tukoranite namo Ngai witu no utuhonoketie o umwe witu no gatukinyaniria muthenya wa umuthi nikio tukite Ngai witu kwambararia ritwa riaku na gukugoca na kuga kuna no wagiriire na kuga ati tutari nawe Ngai witu gutiri undu tungihota thiini wa muturiro turaturo handu hothe nikio mwathani twahoya presence yaku thiini wa githomo giki kia umuthi Ngai witu itikira gutuika mugeni wa gitio itikira Ngai ithe witu kwambiriria na ithue gatagati gwata kurikiriria Jehova na rĩrĩa tũrĩrĩkia tuonete ũtugi waku na ũhotani waku Ngai witũ no tũrĩambararia na tũgoce rĩtwa rĩaku nĩkĩo twahoya twagũthaitha Ngai witũ gomana na rĩrirĩria na ihoya rĩa ũmwe witũ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova nĩgetha ũtuĩke maũndũ mega narĩo rĩtwa rĩaku norĩo rĩgũtũra rĩgocagwo na rĩkumagio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ we nĩwe Ngai mũthemba ũrĩa mwega kigia na ithuĩ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ rĩa mũriũ na roho mũtheru twahoya nyingĩ twacokia ngatho amen. Praise and worship tuendelee. Hallelujah. Kanitha mwathani agocwo njoera itu guoko onokorwo kuhithĩtwo macuka-inĩ kana Bwana asifiwe. Tero cio ngĩ thank God nĩ ihinda rĩa kĩgoco tamwire thank God nĩ ihinda rĩa kĩgoco ĩni kũrĩ andũ matarĩ na majirani ndũire jirani yako thank God nĩ ihinda rĩa kĩgoco ĩni ũcoke ũmwĩre make sure nĩ wakĩnjĩkĩra korugarĩ mwĩre atuĩke kĩrathimo arabu tũcokanĩrĩrie moko nĩgetha tũgoce Jehova. Hallelujah. Tuhũrĩre Ngai rũhĩ. Hallelujah. Ay, ay, ay. Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ gucokerera ndĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamũrũkĩtie moko igũrũ rĩao tũina na tũcuĩrire Ngai bara ya neneha riũa rĩrũgame kũrĩ thũ ciakwa tũina ona ũgacira kumona ũgacira gũcokerera ndĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamũrũkĩtie moko igũrũ rĩao tũina ũgacira gũcokerera tũire Ngai hanini haya nĩnĩra Ngai hanini tũgacokia ngatho nĩ rĩire rĩa kũgoca tũwĩre nĩ agĩrĩire manyita mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkire akiuma kũrĩa kwĩna ũhootani mũingĩ kumona ũgacira gũcokerera kumona ũgacira gũcokerera ndĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtamũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera
Itendo wana mwaritire Aria maranyana muno Eke agekano kiaga Nane watekire wega Ene waga gaye Wayoliro nena Eke aodiri kanaga Nane watekire wega Ea ike mare hago haure Wagekano Aike manyu hago haure Ene wagekano Aike makena hago haure Ene wagekano Nare ria maikane tere Ene waga gaye Wayoliro nena Eke aodiri kanaga Nane watekire wega Toine Aria metagera mwathani Imautai akaya gai Tarara onena yake aibura emu Odo mokoro mwani Aria metagera mwathani Imautai akaya gai Tarara onena yake aibura Odo Ena osionewa Anakene makorone hinya Ona kunoga ni makanoga Nore ome Uotini ale Anakene makorone hinya Ona kunoga ni makanoga Nore Oh hoti Oh hoti Osionewa
meyo hari nao kakimone na daiguira ndarwo nyandĩke maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩ makwĩhokeka ĩno nĩ maragia ĩni ndonire ĩni nayo ĩnagamairio ĩni ĩna kũu gũtirĩ hekarũ na iria ciakagwo gũkũ thĩ tondũ Mwathani we mwene niwe hekarũ ĩni ndonire Jerusalemu ĩgĩikũrũka ta ikiaga mairio aganai ena kotora de gai wanue na inyemo tore muri kwa nani Amor
rũcinĩ rwa ũmũthĩ. O ta ũrĩa watongoririe ciana cia Isiraeli Mwathani, nĩ tuohoya gũtongorio nĩwe Jehova, nĩ tondũ nĩ tũnogete nĩ gwĩtongoria Ngai, na tũgakinya kahinda tũkona nĩma tũtirĩ handũ tũngĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe. Oi Mwathani, we wĩiyũirwo nĩ tha, ũka rĩu nĩgetha ũtũtongorie Mwathani. Reke itu rĩaku Ngai rĩtũthiĩ mbere, reke kwagĩa nduma Mwathani, mwaki waku ũtũtongorie. Oi Jehova, we wĩiyũirwo nĩ tha, ithe ndũratwĩra atĩ tuoka harĩwe twĩnyihĩtie nĩ ũgũtũigua, nĩguo twanyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩguo twanyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ tũmenyete atĩ nĩma tũtingĩhota gwĩtongoria ona gathaa kamwe. Oi Mwathani, we wĩiyũirwo nĩ tha ciaku tũrahoya rũcinĩ rwega igũrũ rĩa bũrũri witũ, mũthamaki wa thamaki, igũrũ rĩa atongoria aitũ. Oi Mwathani, we Jehova nĩwe wathanaga gũkĩra athani othe a gũkũ thĩ. Tũhoya wĩiyũrwo nĩ tha Mwathani, wĩkĩre ngoro-inĩ cia atongoria aitũ Ngai, ũthamake meciria mao na ngoro ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We wĩ mũthamaki gũkĩra athamaki othe a gũkũ thĩ. Ithe tũthamakĩte mĩaka yothe ona gũtarĩ andũ ona gũtarĩ kĩndũ. Mwathani, nĩ ũndũ ũrĩkũ wanakũrema Jehova? Ũka nĩgetha wĩonanie Ngai igũrũ rĩa rũciaro rũrũ rwa yuthi, igũrũ rĩa ciana citũ. Oi Mwathani, nĩ tũbataire nĩ tha ciaku Ngai, nĩ tũbataire nĩ wendo waku mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thamaka rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, kuma mĩciĩ-inĩ itũ gwata kanitha-inĩ, thamaka Jehova macukuru-inĩ, thamaka mathibitarĩ-inĩ Ngai, thamaka bũrũri-inĩ witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai gũtirĩ ũndũ wanakũrema mũthamaki, gũtirĩ ũndũ wanakũrema Jesũ. Wĩonanie nĩ tondũ wĩna hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Asante Bwana wa mbinguni, unastahili Yesu kuabudiwa. Thank you Jesus.
muthenya wa umuthi kana mathaa maya no nyende uhinge maitho maku wajie gutarania mawega ma Ngai. Ngwiciria ni tuiguite maundu maria marekika na nirikinyite ihinda ati to nginya mundu arware nigetha akome thibitari. Nituonete andu mundu nginya agitembe ogwo agatuika wa gutungumana na kumania na hau agatuika wa gukoma thibitari. Mundu atari handu, mundu atari na murimu wa gibaba hagakinya handu ati ngoma ni amwerekera na kumania na hau muturira wake ukagaruruka. Hihi we tacunga maitho maku ucuranie wiyuria atiri ni na family yakwa nikihete Ngai. Hihi ni gwaka nyumba njega. Hihi ni gutwarithia ngari ina maguru meru. Hihi ni gukorwo ni ndiragurire ngari njeru. Tahinga maitho maku ucuranie wone wega wa Ngai. Niki kingituma wagiona kiugo kimwe gia kwira Ngai thengio Jehova Ngai tondu ni unduite itigari. Kanitha hingura kanua gaku ambia kurora mawega ma Ngai, ambia kuona uria Ngai akuhuranire. Tarora baba wa Ndoro wa Elda Dorcas ndarari handu na ngomera mucerera iramutungumania thaici gibara-ini gia thibitari. Tarora mwana wa Peterson atari handu aciaritwo wega ngomeka mucirira na agatuika wa gukoma thibitari. Githi andu acio matihana o tawe, andu acio maciarirwo uguo we waciarirwo. Itikira kuhingura kanua gaku icokeria Ngai ngatho no mwire ni thengio Emmanuel wa Ngai tondu kwa ukorwo tigani we urari mwena wakwa ni haha ndi uguo tigwo ingiri. Ni thengio Jehova Ngai tondu no watuheire kigongona giki gia sociani ati mundu arora na thutha ona kuria guothe Ngai umurutite na arora ona kuria guothe uramutwara akahoteka ni wega waku Jehova Ngai. Ngai mwathani mutura muoyo mathaa maya twagomano haha andu a mithemba yothe tukienda gukwira ni wikite wega Jehova Ngai tondu kugerera moritu maria mothe maroka muhuro wa riua ithuĩ Jehova Ngai ni utwikite wa gutuhotanira no to gutuhotanira Ngai. Ngai ugatuhe mihumu tacothĩrĩria imwone nginya muthembũro wa kwaya muthuri tocio ngiuga nikiekire Ngai. We Ngai uturaga muoyo umuthi ni twarugamia makombe mothe no toria Ngai we wanahoyo wi giti-ini giaku kia utheru ukera araika aku atiriri Ngai cothĩrĩria wone kiriro kiarirwo ni kanitha wa sociani na kumania muthenya wa umuthi kiriro kia andu acio gikinye muthia in the name of Jesus. We utari wakoma thibitari kwa gukorwo undu uyu no wage kumenya ni taki turauga no hahena andu manakoma thibitari ni mararora makona niki kirerwo. Withaithanire kwi Ngai tondu ti guciarwo wega ona ti kurerwo ni aciari ega indi no Ngai akauga uyu ni ngurora no uyu ni ngumutirira githithi amu wena miriri erwaraga miriri ekomete thibitari ihana oteo yaku. Come on church, let's arise and we say to God that now it is enough in the name of Jesus. Ngai waria mari muoyo ndukanareke mwathani tuture tukuhoyaga namo mathina mature matumaga thutha. Ngai waria mari muoyo tuteithie kumenya uria witagwo, tuteithie kumenya uria hoyagwo tondu wanahoyo ni andu matari na itheru. We ni wiguaga no kahingia na nduroraga mundu mauthi make. Ngai waria mari muoyo kanitha no gwatwikire atia Ngai atia cirika guku Jehova warora mwena uyu no thibitari warora mwena uria ungi no thibitari. Ngai uthaithagwo atia Ngai ukayagirwo atia tuonie muthenya wa umuthi noguo niguo turikaga muthenya wa umuthi Jesu mwega niria ithuĩ twaciaragwo ciari aitu twerirwo ati ni gukoragwo Ngai ikoragwo kuria matu-ini ati nĩngĩhoywo andu matari na itheru na andu macoke merire mehia mao. We Ngai ni wĩiguaga no kahingia. Jehova Ngai kwa gukorwo tutiũĩ ũrĩa ũhoyagwo no muthenya wa ũmũthĩ twerirĩria kũmenya ũrĩa ũhoyagwo twerirĩria kũmenya ũrĩa ũhoyagwo kaiguo.
na waigua agatuĩka wa kũhingia. Mwathani tũninĩre gĩconoko. Mwathani reke mbia citũ itige kũragĩra thibitarĩ, tondũ we Ngai we nĩ ũringaga ciama, na rĩrĩa wamua kũrathima ona andũ marũrũngane, ona andũ marũgame, we Ngai ndũrĩ wahatĩrĩrio nĩ mũndũ. In the name of Jesus. Leo Mwathani nĩ twetĩkanĩria ona korwo twaga maũndũ mangĩ ma gũkwĩra, ũmũthĩ Mwathani twakũhoya amemba acio aitũ macemanĩtie na maũndũ maritũ, Mwathani rĩu reke makinye mũthia. Mwathani rĩu reke makinye mũthia. Rĩu nĩ twauga makinye mũthia, na nĩ makinye mũthia, tondũ Ngai wĩ matu-inĩ. Na ngũhoya ihoha rĩrĩ Jehova, korwo rĩetĩkĩrĩka, niĩ Mwathani ngĩhoera kanitha ũyũ ũhoro wa ndwari ukinye muthia riu, ukinye muthia riu, ukinye muthia riu, in the name of Jesus. Mwathani twaguthaitha, reke maundu ma makinye muthia riu, reke makinye muthia twaguthaitha, nigetha ona kanitha waku ugie na ratha. Ti undu mwega tugacũthĩrĩrie tukona uyu ndari kuo, tukarora uria ungi nake ndari kuo, na watuĩrio kona no kunyarirwo ni ndwari. Mwathani uthaithagwo te ukaigua, ngũhũpwo ũguo twakwarĩria, tondũ twakwarĩria tũtarĩ na itherũ. Jesu Kristo nĩ waigua, na nĩ tũramenya nĩ ũgũtũhingĩria. Ũĩ Ngai ĩtĩkĩra gũtũhingĩria. Ndĩraigua ndĩna ũndũ ũngĩ ingĩenda gũkwĩra, o tiga ũguo ndakwĩra Jehova Ngai, na tondũ kwa ũkorwo ũguo tiguo thaithagwo, nĩ watũtigĩire hoya ũgĩtwĩra tũkũhoyage ũũ, na nĩguo tũkwenda gũkũhoya ndagĩka ĩno Ngai, atĩ ithe witũ we wĩ kũu igũrũ, rĩtwa Thank you so much. Praise and worship. Mutikana no gene wira mwega murutaga. It's not in vain. God bless you. Thank you, James, for taking us through in the intercessory. Ngai rokurathima na kirĩrĩrie gwĩka wega. Ihinda rĩrĩ narĩo tũrenda tũgĩe na presentations sio mingi. Kwa hivyo JPRC mjitokeze, mtafanya na ile design mnataka kuifanya, and then kwaya mjiandae. Karibuni. JPRC tuje tuimbe. Good. Asante, wacha hii kitu ikaribie. Hapo iko sawa, isifiche watu. Na tuko wengi, wapigieni makofi wakija. Tusonge pande hii pia, tusijifiche na hiyo bana. That bana ikue visible. Good. Members, how watu wako smart? Wapigieni makofi. I want to give the chair a chance aseme kitu kwa ile bana, alafu tutaimba. Mwathani Jesu agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ njũĩ kwĩna heho ngeithia anyway. Bwana asifiwe. Jesu nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Tũrĩ akenu mũthenya ũmũthĩ tu JPRC nĩ tondũ wa kanitha gũtũhe ihinda rĩrĩ nĩgetha twĩtambũrũkie. Amen. Twĩtagwo JPRC na ũmũthĩ tondũ tũkoretwo tũkĩrwo atĩ twĩ mysterious. Kĩriga andũ mataramenyeka wega, tuga nĩ tũgwĩtambũrũkia wegega, na nĩkĩo tũrarehe nyamũ ĩno ĩtagwo Roller Banner, na tũrandĩka JPRC, tũramĩtabulate, na JPRC nĩ kuga justice. Justice nĩ kĩhoto, equity nĩ ũiganania, balanced, na ũhoro wa fairness. Ndiramenya ũrĩa tũngiuga wĩ fairness na Gĩkũyũ wega. Peace naguo nĩ thayũ. Nĩ ũhoro wa gũpromote thayũ, gũtetera thayũ, na kũheanaga ndũmĩrĩri cia thayũ
kuri andu othe kaingĩ ta ũrĩa twĩkaga gatagati-inĩ gaitũ, mĩciĩ-inĩ itũ, ona bũrũri-inĩ witũ, na gũkũ ihoero rĩrĩ na mahoero marĩa mangĩ, na ngiuga ũguo ihoero ndĩrauga nginya in the mosques, na finally gũkorwo at peace na environment itũ. Tuya gũthiaga ũkĩrekagia indo ũguo na nĩ ũramenya no iko block bara ĩyo na nĩ igwĩka atĩa na nĩ ikũdatify nĩ gũkũgĩa gĩko. Then reconciliation nĩ ũhoro wa kũiguana. Tũrahĩtanĩtie reke tũiguane rĩu bara horoho, Mwathani arogocwo. Conflict resolution, mediation, gũcokanĩrĩria andũ makararanĩtie makaga kũiguana na ndĩrauga kũmacokanĩrĩria after dispute, na also ũhoro wa kũiguana na environment itũ. Twathiĩ tũtemete mĩtĩ yothe na kĩ twĩragwo Wangari wa Maathai mũtigaire twendete mũno oigire atĩ if you don't take care of the nature will take care of you. Ũguo reke tũiguithanie na environment itũ, na kĩa mũico si ya mũico nĩ creation. Ngai atũmbire tũrĩ ombi, and when he started to create, he said, let us create man in our own image and likeness. Na agĩkorwo Ngai nĩ mũmbi, ona ithuĩ tũrĩ ombi. Bwana asifiwe sana. Nikio Ngai twenda gwaka nyũmba harĩa ti Ngai ũkaga, nĩ ithuĩ tũgaka tondũ ona ithuĩ tũrĩ ombi hamwe na Ngai. Tugakiuga atĩrĩrĩ, it's good to be creators, co-creators with God, nigetha nake Ngai atũgĩre na nenehe na rĩo rĩtwa rĩake rĩambarario. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngwĩciria nĩ twetambũrũkia wega. Njuge wiki ĩno tũhetwo nĩ kanitha nĩ tũmĩhũthĩrĩte wega. Mũthenya wa Tuesday nĩ twagĩire na gĩikaro na the children's officer haha Nasala, na agĩkena mũno akiuga gũtirĩ kanitha ũngĩ ũrĩ wa mũkora. Na twathiĩ agĩtwĩra tũbange semina gĩthomo kĩahingwo, twĩte ciana na aciari nigetha amatambũrũkĩrie kĩndũ gĩtagwo Children's Act, mamenye kĩhoto kĩao na mamenye kwĩgita tondũ kwĩna mathĩna maingĩ marakora ciana. Kwĩ mũthenya wa Friday nĩ twetire Gen Zs na tũgĩakia mwaki mũnene mũno harĩa, tũkĩgĩa na gĩikaro gĩa kũrĩanĩra na kũrania nĩkĩ kĩratũma tũthiĩ barabara-inĩ, nĩkĩ kĩratũma tume tũthiĩ mĩrũrũngano, na makĩaria mũno magĩtambũrũkia ũhoro ũcio ũgĩtũkenia ta aciari, na tũkũgĩa na gĩikaro kĩngĩ ta kĩu o ũrĩa Roho wa Ngai agũthiĩ atũtongoretie. Ngai amũrathime mũgĩtũnyitĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Na njuge ithuothe we are welcome as members of JPRC. God bless you. Nĩ tũgũcokera rwĩmbo tũinĩte Sunday, tũkauga andũ amwe bũrũri ũmwe, twende bũrũri witũ na tũgĩe na thayũ. Moja ni fahari yetu, undugu ndiyo nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya mwananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini,
najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya mwananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Thank you so much. Bwana asifiwe. Thank you so much JPRC for your presentation. No nyende kuongerera tu kiugo kimwe tu au chairman ya gweta horo wa our youth, the so called Gen Zs, ni andu maramenya muno uria mareka na matireka for their own sake, mareka ni undu wa bururi uyu turatura ithuothe. Na ni twacharenjagwo hindi uraigua chairman arauga twari nao, magaturia magika uria mareka kana makiuga uria marauga ri, ithui na ithio aciari ri turauga atia? Makauga matiratuona uria tureka. It's like tutiranyitanira nao. But in our sharing, in our discussions, we promised that we are very much together with them. Na tumanyitete muno, no ni twetikaniirie ati ona kono kureme njira ino ri, Ngai ari na njira nyingi aratuhe cia ku achieve what they are after. Na tugitikaniria ati turi na njira at the end of the tunnel, Ngai no egutuhe uhotani na tugie na thayo thiini wa bururi uyu turatura. And it's like we came out with the agreement ati ithu aciari tuguthi na mbere na kumanyitirira na maria mekuhoteka twike hamwe, and especially 2027 wira uria twetereire. Koguo muciari uthi na mbere na kwihariria na gwika toria wagirwo ni gwika for the sake of this country. Thank you so much. Kwaya kiraina inyue mwike presentation yanyu.
Sawa. To appreciate choir rege. Thank you so much choir. Na makiria to appreciate the choir mistress. Tumu appreciate anafanya kazi nzuri sana. Na zaidi ya hayo katika choir tuko na mwana choir shupavu sana. Kairetu keho. Kanini. Kainaga wega muno. Gatireaga ciugo kinyona rwimbo rwa Gikuyu. Huyo msichana is a great musician in making. Bwana asifiwe. Isi maiki cia kunyaganga sina wale mwale. Arafu kairetu kau gakirekia koina oguo. Kauma gathie church school. Koguo nderiganĩirwo ati we ona no wa church school. Bwana asifiwe. Sio ni kiheo kinene muno gitiguo. Na huyu anaenda mbali. Tuomwe appreciate tena. Thank you so much. Gwiciria chairman nayo das no wega tunutage iheo ta icio citikanae kurira. Mwathani agocwo. Ihinda rĩrĩ reke tugena ihinda rĩa kũhoera ciana tũgĩtongorio nĩ Elder Ngũnjĩri. Karibu Elder. Ciana ciũke. Watoto wakunje tuombe. Studio wanapoandaa Apostles' Creed. Studio tutapatiwa Apostles' Creed watoto wakija. Na hii ciana wale na ciana goko. Studio Apostles' Creed hiyo. Naomba wazazi tusimame. Tuseme pamoja Apostles' Creed. Neteni watoto. Tuendelee. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akasikwa, akachuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katholiko, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amina. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante kwa kongamano hili asubuhi ya leo, na haswa kwa wazazi hawa ambao wametii mwito wako ya kwamba walete watoto kwako, na Bwana ametii haya. Pokea sifa na utukufu. Sasa kwa watoto hawa Bwana tuwakabidhi tu mikononi mwako, tukiombea hali njema ya maisha yao, na kwamba Bwana utakuwa mlinzi wao. Jehova Mungu wa Israeli, wanapolewa na wazazi, wanapotoka mikononi mwao, wanapotembea kivyao, wanapoenda shule, Bwana malezi haya yote tuwakabidhi tu mikononi mwako, tukijua kwamba Bwana watoto hawa ulipokuwa ama wakiandaliwa kuzaliwa, ulijua kila mtoto chenye atakuwa, na kwa hiyo yote shetani huidana na ndoto hili na baraka hizi za watoto hawa, Mungu wa Israeli, ili yasikatimie maumbile yako kwao. Nasi kama kanisa tusimama, Mungu wa Israeli, kwa msemo mmoja ya kwamba Bwana hurumia watoto hawa, ya kwamba Bwana lida watoto hawa, wazunguke Bwana na uta wa Roho Mtakatifu. Shetani mwovu anapojiandaa kurusha michale yake maishani mwao, Bwana unakuwa kinga katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakumbuka wale wote ambao ni wagonjwa, ambao hawako mahali hapa sababu ni wagonjwa. Wengine wako nyumbani wanakunywa madawa, wengine hospitalini Bwana wakipokea matibabu. Hawa wote Mungu wa Israeli, hata walio barabarani
wasipojua walizaliwa na akina nani, wote mikononi mwako tuwakabidhi Bwana, tukisema wote ni wana wako. Tuombea hata wazazi wao maisha mema. Mungu wetu, unapowakabidhi jukumu hili ya kulea watoto hawa, chochote kile watakachohitaji, mavazi, chakula, mahali pa kuishi, masomo, chochote kile, Mungu wa Israeli, mikononi mwako tuwakabidhi. Ukawa kuambaliki wanapotoka, wanaporudi. Mungu wa Israeli, baraka zako zikienda pamoja nao. Hata na wao tunaomba ulinzi wao wanapotembea, wanapoenda kutafutia watoto hawa, ukawakinga kutokana na mipango yote ya shetani. Vifo za wazazi wasilee watoto wao. Bwana, wazazi wa watoto hawa mikononi mwako Bwana tunawakabidhi. Yakoba Bwana, watalewa na wazazi wao na wakuwe wasima bila kutamatishwa maisha yao na vifo ambazo Bwana ni za ule mwofu, ili watoto hawa wakateseke. Yote tukabidhi mikononi mwako. Uhusiano wa wazazi wanapolea watoto hao, Mungu wa Israeli, watakuwa na msemo mmoja, ili Mungu wa Israeli na watoto hawa wakakuwa wakiwa na nidhamu, katika jina la Yesu Kristo. Mikononi mwako tuwakabidhi. Wanapoenda kutoka kikao hiki, Bwana nenda pamoja na wao. Ulinzi wako ukawa pamoja na wao. Taa yako Bwana miguuni mwao, Bwana ukawamulikia. Hiyo ikiwa beto imani kwa jina Kristo aliye mwokozi wetu, tumekuomba hata tumekuamini. Amen. Nitashukuru sasa. Thank you, Dagojiri, God bless you. Wale wa church school waende wakafundishwe. Idare na leo tuwe tukimenyithio maundu maria turire namo. Asante. Bwana apewe sifa. Mutikeje keo mwathani aheo goci. Amen. Kakwina heho muno. No ngoro citu cina hinya itiguo. Thank you. Nigwenda kuya kamweke gaka handu-ini ha mutungatiri witu, the chairman and the leaders of this church, kumukaribisha thiini wa githomo gitu gia Gikuyu kia muthenya wa umuthi. Karibuni sana, nigetha turathimanĩrio twi hamwe. Ona aria maratwirorera mitambo-ini tunawakaribisha sana, nigetha Ngai atwike wega twi hamwe. Labda uko pale na wewe ni mgeni, tungetaka kuwatabua wale ambao wametutembelea siku ya leo. Tunauliza mpate kusimama tuwakaribishe vizuri. Tuko na wageni? Mgeni yoyote? Yes, naona tuko na mgeni pale. Tuko na mwingine ama? Asanteni kwaya, tuwakaribishe. Simama tu tukaribishe. Simtu msalimia jameni, hivi tu. Oya imoko aya matugenagira ageni aitu mweigwe mwemoshe. Asante sana wanakwaya wetu. Gikowi hau hamwe na uyu witu muthenya wa umuthi, na ni wendaga kuingira thiini wa mabuku ma kanitha uyu. Wona twarikia githomo giki ugucokana haha thutha he karumu ke hau, na nigetha wone athuri, nigetha mukiaranirie na ukiuge uria ugukienda. Maundu maria twinamo ni maiganona. Wa mbere ni mukuona district fellowship venues citu cigithii haria screen-ini. Wa keri umuthi toria mukuona ni muthenya wa JPLC, ni muthenya wao, ni maroria tumanyitirire na indo citu na nigetha mahote gwika maundu maria mabangite thiini wa calendar yao ya events. Umuthi turaririkanio ati ladies othe ni megukorwo na fellowship yao
umuthi thaa kenda kuria PCA Judea, na fellowship ino ti ya Women's Guild aika, ni ya ladies othe, atumia na airitu a PCA. Muthenya wa Sunday nitugakorwo twina giathi kana tukaria giathi, koguo andu mathi na mbere kwihariria, na gigakorwo kiri gatagati-ini ga githomo gia Githungu na gia Gikuyu. Mweri 2 wa kanana nitugakorwo twina presbytery prayers, na ikashikabia thaa 3 cia rucini nginya thaa 7, from 9 to 1 thaa 7, na niturorio mahoya macio ni open kuri andu othe, na tondu mahoya macio magakorwo gwitu guku PCA mweri 2 wa kanana, nituramuria mugetikira guka nigetha tuthaithe Mwathani na Ngai ni agagituigua. Praise God. Ni mugoka mahoya Saturday ya mweri 2, tiga ino eroka iri engi, na ni open kuri andu othe. Umuthi admin, church admin ekuo kana ofisi Victoria, uko wapi? Okay, haha ofisi, na nituri na kadi nyingi muno, tondu mwabatithirio ciana mutiririkana kugira kadi, mwa commissioner mutiririkana kugira kadi. Kadi yaku ya giathi no ihuririe na ndwiriga kumigira kana ya mwana waku. Twina kadi nyingi muno, koguo twarikia githomo giki gia Gikuyu thiini wa office admin, mwitikire kuya kadi cianyu. Kana hihi ni uriganirwo ni membership yaku ya kanitha, kana ondu othe ungenda kuria, ni wega guthi kuya admin wigie membership yaku. The LCC ni mekwenda gucokia ngatho kuri members othe, tondu wa muthenya wa Sunday ni mwetikirire guka wega, na nitwari na uhoro wa kunyitirira parish na 300k, na tukamucokeria ngatho ni tondu wa kwirutira kwanyu na guka kwanyu. Tukauga ati Mwathani witu aro murathima na mwike wega. Nitwari na challenge ya 300, tigano imwe thiini wa 19 mahotire gukinyia 300, na no turori ati no mweri organize na mukinyie 300. It is part of your access. Na turia taugite number 1, 2 and 3 no mekuheo kiheo na nitukuhaririria. Umuthi nituri na arata itu United Winners Circle, hindiro kuingiraga haria no nire ga tent ke haria, na turamuria atiriri, could be hari kiuria wenda kuria kigi account yaku ya umoja United Winners Circle, kana hihi kuingira, kana hihi undu ungenda kuria runi rwaku ki guarantors what, kana hihi app yaku ndiraruta wira wega, kana nduri na DigiPesa app, ni wega kumona na nime guguteithia oria wothe ungenda. Take advantage nigetha wike kaundu karia ungirekite weekdays. From Health Board ni madirikania members of the Health Board ni magakorwo na AGM muthenya wa Sunday after Kikuyu service. Niko na barua hapa na nitasoma. Tagazo la kufuga doa section 6. Tunawatangazia kwamba Bwana Elias Jegadungo, mshiriki wa kanisa la Tasia parokia Asosiani na ambaye anaishi fedha, ana kusudi la kufuga doa na mke wake Millicent Murugi Gishovi, mshiriki wa kanisa la Tasia parokia Asosiani na ambaye anaishi fedha. Kama kuna mtu yeyote ambaye agalikuwa na kizuizi ama habari kuhusu kizuizi cha doa hii, apaswa aseme wazi na afafanue wakati wote kabla doa hii kufanyika. Kama hakuna kizuizi, hao wawili wataendelea mbele na kufuga doa siku ya Jumamosi tarehe 9 mwezi Agosti 2025 saa 4 asubuhi katika kanisa la PCA Tasia Church. Hili ni tangazo la kwanza
Mungu na awabariki hao ambao wanatarajia kuandikisha na kubarikiwa katika ndoa hiyo kama ilivyo desturi ya Wakristo. Ni mimi mchungaji wenu pamoja nanyi Reverend Albert Ikonyo. Tuko na hayo tu, kama kuna mengine tutawajulisha. Tago Joseph Kimani na nihonokete. God bless us together. Thank you so much, Elder Kim. Tumenyithia maundu maria mariho na ithuĩ members twa maigua twakioya hatua kuhingia haria wagĩrĩirwo nĩ kuhingia nigetha maundu makorwo me sawa. Ihinda rĩrĩ narĩo twĩthagathage nigetha tũigue kiugo kĩa Mwathani, na tũkwambĩrĩria na gũthomerwo mathoma. Ithoma rĩa mbere tũgũthomerwo nĩ Beatrice Wambui kuma Psalms kana Thaburi 133 1-3. Agĩthoma nake Francis Gitau harĩrie gũtũthomera Colossians 3:12-14. Karibuni. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa mbere tũkũrĩona kuma ibuku rĩa Thaburi Thaburi 133. Twambĩrĩrie hau 1 nginya 3. Njĩtagwo Wambui na nĩhonokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thaburi 133, Psalms 133 1-3. Nĩ ũhoro mwega atĩa ona wĩ gĩkeno atĩa andũ arĩa marĩ amwe gũikaranagia o maiguaine, no ta maguta mathaka me mũtwe makĩnyũrũrũkania na nderu o nderu ya Haruni, magakĩnyũrũrũka nginya ngingo-inĩ ya kanjũ yake, ningĩ ta irera rĩa Herimoni rĩrĩa riugagĩra irĩma cia Zayuni, amu nĩkuo Jehova athanĩrĩire kĩrathimo na nĩkĩo muoyo wa tene na tene. Mwathani arathime ithoma rĩake. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Ithoma rĩa kerĩ tũkũrĩona Wakolosai 3. Wakolosai 3 kwanjĩrĩria 12 gũthiĩ nginya 14. Colossians 3 starting from verse 12 up to 14. Ngoro muonete no tutwarane tondũ ũcio rĩ, kuona atĩ mũrĩ athure nĩ Ngai, mwagĩtuĩka andũ atheru mwendetwo nĩwe, wĩhumbei mwĩhumbĩre wa ngoro iria ũrĩa wa kũiguanĩra tha na wa gũtugana na kwĩnyihia na kũhorera na gũkirĩrĩria, mũgĩkiranagĩrĩria na mũkĩohanagĩra o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ matetanĩtie na ũrĩa ũngĩ rĩ, kĩohanagĩrei inyuĩ ene o ta ũrĩa Mwathani nake amuoheire inyuĩ, ningĩ gũkĩra maũndũ macio mothe gĩagai na wendani, na nĩguo wohanagia maũndũ mothe hamwe nĩguo magĩrĩre kuna. Thoma ritũ rĩgũkinya hau. Ngai arathima mathoma make merĩ, na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Amen. Thank you Beatrice na Francis gũtũthomera wega. Rekei tũkĩre nĩgetha twĩharĩrie kũigua kiugo kĩa Mwathani kuma kwĩ ndungata ĩrĩa atũmĩte, na tũine rwĩmbo kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya. Ora
Amen. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Tusalimie jirani yako, mwambie one nation, one people. Na tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa vile umetukusanya pamoja ili tusikize neno lako. Naomba Bwana uweze kunena na kila mmoja wetu ili Bwana tunapoondoka katika madhabahu hawa tuwe tumebarikiwa. Nena nasi Bwana, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tuweza kaa chini. Nasalimie tena mwadhani agoshwa. Bwana asifiwe. God is good. Amen. Nashukuru Bwana kwa kunipa fursa kuja kushiriki nanyi. Kwa majina ni Ken Ngodho. Kwa wale ambao wanakuja United Winners Sacco, mimi ndio naongoza kama chairman. Na nashukuru Bwana kwa sababu leo niko Sosiani. Na nashukuru kwa sababu mmeendelea kutushikilia, na nashukuru Bwana vile mnaendelea. Kwa sababu ya wale ni members na wale ambao si members, kama vile mnajua United Winners Sacco sasa tunajiandaa kuwa jirani wenyu, si ndio? Ambia jirani October 25th. October 25th, hiyo siku mambo mawili yatafanyika. Ya kwanza, tutakuwa tunasherekea vile Sacco imekuwa for 25 years. Na the same day itakuwa ile siku tuta officially ondoka Umoja tukuje Sosiani, head office yetu iwe hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama uko hapa na bado hujaingia kwa Sacco, sasa Sacco itakuwa tu hapa nje. Si mnaona mjengo? Inaonekana? Si mmeanza kuona tuko kwa finishing line? Kwa hivyo hiyo siku tutakuwa tunafungua the commercial side, na tunajua by the time 20 November tutakuwa tunapeana pande ya nyuma. Kama vile mnavyoona tuko na entrance mbili, moja ni ya nyuma ya residential na ya mbele ya commercial. Na tunashukuru Bwana kwa sababu hata kabla tumalize tumeanza kupata tenants, na tunajua tukiwaita AGM next year tutawagawia rent, kwa sababu residentials wataingia December tarehe 1. Kwa hivyo nikiwaita AGM Januari, ya kwanza mtakula ni rent ya hiyo nyumba kwa sababu itakuwa imejaa, si ndio? Na kama hujawahi ingia Sacco, ingia kwa sababu hapo ndio utasaidika. Hatuingiangi Sacco juu ya dividends. Najua sisi wa Kenya tunapenda kupewa. Hatuingiangi Sacco juu ya dividends. Tunaingianga Sacco kwa sababu ya affordable loans. Ambia jirani yako affordable. Affordable loans. Sahi ukiongea na Elder Moses atakwambia kwa bank, na wale ambao ni wa bank sina ubaya, hata mimi niko na bank account. Sahi loans za bank ziko 17.5% to 19%. Na sisi kwa Sacco tuko 12% reducing balance. Na ukifanya 12% reducing balance unapata loan yako per annum na 9%. 9%. Kwa hivyo ni an affordable loan. Na nilipokuwa nakuja, kwa sababu pia mimi Umoja ni chairman wa development, chairman, nimeona shule yako iko na machuma. Chuma zinatokea hapo. Sijui unapanga aje na hizo chuma. Na kwa sababu siku hizi tumekuwa forsa, chairman, wewe leta school fees huko nikupatie pay bill, alafu school fees yote ingie kwa United Winners Sacco, alafu hiyo school fees ndio itakuwa guarantor. Ukuje ujenge nyumba umalize. Chairman, maliza. Sisi Umoja tumechapa 7 floors, wewe uko 2. Wewe waache hiyo mchezo. Ukienda Umoja tumeenda 7 floors. Shule yetu tukapeleka tuko 7. Tukaenda hii pande nyingine tuko 7, na youth wako juu kwa 7. Kwa hivyo chairman, ngangana. Nasikia uko na teens wengi sana. Sasa hata ukijenga shule ujenge uko juu, ujenge majenzi. Juu sasa lazima majenzi tukae nao. Uko juu ndio watulie, wajiangalilie Nairobi wakiwa huko juu. Si ndio? Si tutatue chairman ajenge shule, si ndio? So nyinyi na sisi tuko na the same challenge. Sisi hatuna space, at least nyinyi mko na ka space.
Kwa hivyo sisi tunaendeleanga ile ya huko juu, ile ina title huko juu kwa hewa, kwa mahewa. Kwa hivyo chairman kujia pesa, sisi tuko tayari kuwa support. Na tuna support makanisa sana. Kama sasa ukikuja nikupatie milioni 10, si lazima nikupatie milioni 10 at once. Naweza kupatia milioni 5. Ukifanyisha kazi ufanyishe, nitakucharge tu interest ya milioni 5. Alafu tena ukujia milioni 5 ingine. That is how we are flexible. So we don't charge you interest on the 10 million that we are giving you. Kwa hivyo sosiani tutawashikilia, na kwa sababu I can see Moses tumekuwa naye kwa youth, na I was the chairman wa youth wa Presbyterian, na alikuwa treasurer. So we've come a long way and we thank God for that. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Leo ni siku ya JPRC na tunaongea kuhusu ya one people one nation. Na kama vile tunajua tuko kwa nyakati ambazo ni tofauti sana, wakati ambao neno linaongea kuhusu watu kukaa pamoja na mandugu kukaa pamoja. Juzi sisi wote tumeona kwa news kuna familia na kuna couple ilikuwa imetembea Kenya. Wamekaa ng'ambo miaka mingi sana, na wakiwa ng'ambo wamekuwa kituma pesa kwa mandugu na madada wafanyie project. Lakini siku ambao wali announce wanarudi kuona projects zao, kitu ya ajabu ilifanyika. Wale couple walitafutiwa nyumba na mandugu na madada zao, wakawekwa mahali, na hapo tu ndo waliuliwa, hawakurudi. Ni kumaanisha nini? We are living in a very difficult period ambao watu hawapendani, kuna mgawanyiko, watu wanapigana. Na ndio maana JPRC ikatuambia one people one nation. Na ndio maana kitabu cha Psalms kinasema how wonderful and how pleasant it is for brothers to live together. Mandugu hawawezi kaa pamoja kama hakuna uhusiano na umoja. There can never be peace if there is no unity. Amani inaanza kwa unity. We must be united for us to experience the peace. Na ni vyema tujue kwamba hakuna Kenya ingine tuko nayo na hakuna nchi ingine tuko nayo. Ile nchi tuko nayo ni nchi inaitwa nini? Kenya. Na hatuna plan B. Mimi sina plan B. Nani ako na plan B ya nchi? Wewe uko na plan B ya nchi? Wangapi wako na visa unasema siku election wataenda? Hatuko. Kwa hivyo plan yetu ni Kenya, plan A ni Kenya, na plan B ni nini? Ni Kenya. So there must be unity, because where there is unity, there is prosperity. Tell your neighbor, where there is unity, there is prosperity. Na ndio maana Psalms inasema for harmony is precious as the anointing oil. For harmony is precious. There is no peace without harmony. There is no peace without unity. Kwa hivyo ni lazima tujue, ili nchi isimame, ili familia isimame, ili kanisa isimame, for us to have productivity, there must be peace, so that there may be unity, so that there is peace. So as we continue to celebrate JPRC kwa ile kazi wanafanya, na hata kuita majenzi, waliwaita ili wawasikize. Unity comes from understanding each other. Unity comes from understanding each other. You cannot live with me if you don't understand me. You must understand who I am, understand what I believe, and understand what I want, for you to be able to coexist. There can never be harmony so that there is coexistence. Na kama hizi nyakati ambazo tumekuwa nazo ni nyakati ngumu sana kama nchi yetu ya Kenya, but we are praying that God is going to come through for our nation in Kenya. We pray that God is going to hear our cries and there is going to be peace in Kenya. And the Bible continues on saying, harmony is as refreshing as the dew from the Hermon, and that falls from the mountain of Zion. And there the Lord pronounces a blessing. And as a church, sisi kama kanisa, kuna mambo lazima tuyafanye ili tuseme ya kwamba one nation,
one people, ya kwanza ni lazima tuwe na msimamo. Sema msimamo. A stand. Kanisa ni lazima tuitike tukiitwa. PCMF anasemanga akiniita nitafanya nini? Nitaitika. Kama kuna watu wanafaa kudetermine destiny ya Kenya, ni sisi wa Kristo. Statistics zinasema that Kenya has 70% Christians. And so ni lazima kanisa iwe na msimamo. Ni lazima tusimame na msimamo, tuambie nchi ile njia itaelekea. Na si rahisi kuwa na msimamo, wakati mwingine ni lazima mtingishwe. Na tusiposimama kama kanisa, tuite viongozi, tuambie msimamo ya kanisa. Number 1, we don't believe in LGBT. Number 2, we don't believe in demolition and destruction of property. Kwa sababu watu wakiumia huko wanakuja kwa kanisa. So we must have what? Msimamo. Ambia jirani yako kuwa na msimamo. Hiyo mjengo ambia tunafungua Oktoba haingefika hapo kama si msimamo. Imefika hapo kwa sababu tumesimama na tuko na msimamo. Tulipokuwa tunaanza haikuwa rahisi. Sikujua huku Sosiani ukianza mjengo lazima utembelewe na usalimiwe. Na si kusalimiwa tu, unasalimiwa na unatembelewa. Lakini kwa sababu ya msimamo tulisimama kabisa. Nakumbuka siku moja mkubwa mmoja kubwa wa serikali kwa polisi alipiga simu. Akaniambia, Ngodho, nimesema hiyo mjengo isimame. Nikamuuliza, afande, wewe unasimamisha kama nani? Akaniambia, mimi ni X and X, sitaki kusema. Nikamwambia, sasa wewe huwezi simamisha tu na simu, lazima ujue unasimamisha aje. Ati kuna watu wamenitembelea. Nikamwambia, mkubwa, wewe hauwezi simamisha tu hivyo, mimi niko na msimamo, haisimami. Akatuma OCPD. Nikamwambia OCPD, sasa wewe unasimamisha aje? Hii iko na approval, hii iko na title, wewe, mimi hiyo ndio msimamo yangu. Na kwa sababu hii Kenya is not about what you know, is about who you know. Pia mimi nikapiga simu. Pia mimi nikafanya nini? Kapiga simu. Juu hata yeye ni mkubwa, nikajua hata mkubwa wako na mkubwa wake, si ndio? Mimi nikapiga juu. Sasa pia yeye akapigiwa simu. Akaniambia, Ngodho, isisimame lakini tukutane tuongee. Nikamwambia mkubwa, asante. Tukutane wapi? Nitakununulia chai Serena. Nikamwambia nakuja mara hiyo hiyo. Kwa hivyo kama si msimamo, hiyo mjengo ingekuwa hapo. Kwa maisha ni lazima hata wewe binafsi uwe na msimamo. Uliza jirani yako, je, uko na msimamo? Si kutingishwa tu na unatingishwa. Ati watu wanajuanga tu wanapita na wewe. Hapana, you must have a stand. Hata kwa ile biashara unafanya, kuwa na nini? Na msimamo. Kama kanisa tuwe na nini? Na msimamo. Kama jamii kuwa na nini? Na msimamo. Unasema hii ndio njia na hii ndio njia. Wale watu hawana msimamo hata wajuangi wakifika. If you do not have a stand and a direction, you do not even know your destiny. Where to everywhere is anywhere. Watu wako na msimamo wanasemanga hii ndio njia yangu. Bwana Washira, lazima tuwe na nini? Na msimamo. Na kuona, nimekuona. Lazima tuwe na msimamo na tujue zile njia tunaelekea. Ya pili, ni lazima kama kanisa tuchukue hatua. Ambia jirani yako kuchukua hatua. We must take an action. Ni lazima uchukue hatua. Hata kama kanisa ni lazima tuchukue nini? Hatua. Saa hii na tunaongea juu ya JPRC, IEBC imeingizwa kazi. Na vile wameingizwa kazi, jambo la kwanza wametuambia ni tuingie kwa mtandao to verify kama sisi ni voters. So ulisikia kuna watu walisema watatoa watu wengine
wa mahali zingine. Chukua hatua, angalia kama wewe ni voter. Ama wewe ni wale walisema hata piga kura. Ama wewe ni nyomoro kamotika shagurana. Sawa? Usipochaguana, kuna wale watachaguliwa na wakimake decisions mbaya, hata wewe haukuchaguana utaumia. Kwa hivyo ni lazima uchukue hatua, useme kwanza ID yangu na voters card yangu iko hapa. Take an action. Tuache maneno ya kusema hao watu wote tunachagua ni the same, wale tunachagua ni wabaya, ni wakora. Sasa tukae chini tulale, alafu wakora wachague wakora. Ni lazima tuchukue nini? Hatua. Ambia jirani yako chukua hatua. Na sasa saa hii mwaka inaenda kuisha. Ukianza 2025 uliandika maneno ukasema 2025 nitafanya kabiashara, 2025 nitafanya. Uliza jirani yako umefanya? Niwekete, tamoria niwekete. Kama hujafanya ni kwa sababu hujafanya nini? Hujachukua hatua. Hata ile project naona mkonao pale, operations ondoa plastic, ati nini? Ondoa nini? Haiwezi fanyika bila kuchukua nini? Hatua. Hebu imagine kila mmoja akisema nitachukua hatua, ile kiti nakalia nitanunua hiyo. Si tutatoa plastic. Ni kuchukua nini? Ile kitu ngumu kufanya ni ile ujaanza. Ambia jirani, hiyo ujaanza ndio nini? Ndio ngumu. Hata mimi mmoja saa hii tuko na project ya kuweka kabro huko nje. Na si rahisi, lakini tumefanya nini? Tunachukua nini? Hatua. As a church, we must take an action. We must take what? An action. Shida yetu wa Kristo atakaye kuchukua hatua. Hata chairman akisoma kuna election ya district ya deacon, muthenya ucio ni kumuthia gicagi. Niko tukashagoro getuo. Hiyo siku kuko na election ya district. Niko igwa nitenda kuona mathe. Na ndirega muthenya wake wa election. Tatutenda gweka atia ushagoro. Riu waga gushagoro no who wa kuruta wera no kuruta. If it is not you, ask your neighbor, kama sio wewe nani? Ama muulize kama sio mimi nani? Yes, hata hii project chairman si ngumu. O mundu akiuka auge giti kiria njikaragira ni ngugura giti giakwa. Ndukagurire mundu ungi. Ndukagure uge kiria njikaragira. No ikanitha mundu handu ikaraga getiguo. Ungigo mothe o mundu agure giti kiria ikaragira. Ni tashigana ici. Almost 500 seats. Giti kimwe ni bia shigana chairman. Giri shigana. 10,000. Giri shigana. Giri 10. Kwanza washira na wagere igiri. Igiri washira we. Kuchukua nini? Hatua. We must take an action. Hii kanisa tunasimama saa hii tunaabudu. Kuna wale walichukua action zile siku. Na ndio maana kuna sosiani leo. Take an action. Amen. Someone say amen. Ya tatu. Lazima tuwe na sauti. Sema voice. Ya kwanza tumesema ni nini? Ya kwanza tumesema ni nini? Ya pili ni action. Ya tatu voice ama sauti. Tusipoongea, tusipotoa sauti zetu, tuseme hii ndio njia na hivi ndio tunataka maneno, nani mwingine? Kwa sababu kama sio wewe na kama sio mimi, nani mwingine? Kama sio Kenya, wapi pengine? Kwa hivyo ni lazima tutoe nini? Sauti zetu. Ya kwanza, sauti ya kwanza ni ya kumlilia Bwana kwa sababu ya Kenya. Sauti ya pili ni kusema hapa yes na hapa no. And we should not apologize.
Our yes is our yes and our no is our no. Tusimame kama kanisa, tuseme kama kanisa, this is the way we need our country governed. Tusimame kama kanisa, tuseme huyu ndio mtu tutachagua, na tusiogope. Tuseme we need a change and we need this to be done, and it will be done. May God help us to be the people, to be the voice of reason. Tell your neighbor, be the voice of reason. Na pia tusikue watu wa sauti wa kusema mahali iko shida. Unajua kuna watu mara mbili. Kuna watu wa kuona shida na kuna watu wa kuona solutions. We must be the solutions givers, not the problems pointers. Uliza jirani yako, wewe ni problem pointer ama wewe ni solution maker? So as JPRC tunasema creation and reconciliation, because we must be the solution givers. We must be the change agent in our church, in our families, in the marketplace, and in our country. Because one people, one nation. One people, one nation. So we must be the agents of change. May God help us to be the change agent wherever we are. Hata sisi ambao Mungu ametupatia wakati wa kuongoza, ni lazima tulete tofauti. We must bring a change. And ndio maana hata sisi kwa sako saa hii mwaka tunaingia kwa hiyo mjengo. Kwa naona haiwezekani, tutatoboa, itawezekana. Na kuna wale tuliona possibility na tukaona vile vitu zitafanyika. I was very surprised the other day. Majirani hao wako hapo wakisema bei za hizo mashamba, na nina jirani mmoja hapa saa hii. Sisi tukinunua saa hii nasikia imeenda 65 million. Majirani hapo kwa sababu kuna mabadiliko na maendeleo hapo. Na kuna wale tuliwaambia tunaenda kujenga wakaogopa. We must be people who bring change where God has placed us. Mali Mungu amekuweka, be the change maker, because it is doable and it is possible. It is doable and possible. May God help us wherever we are. Kwa familia zetu, are you the voice of reason? Kwa hiyo jamii yenu, wewe ni wale wakiongea wanaharibu. Niko ya dumera ko oi tugetekerewe microphone. Ucio aria ni wathoka. Ucio wamwe kameme ni aguthukia. We gathukia kana we wa guthondeka. Even in your family, waga mushamanio andu makauga he ndanoko umuthi mushamanio ni guthira wega. Tado unajulikana kuharibu. May we be the voice of reason, the voice of creation, so that we may create. Because each and every one of us, God has created you unique. Tell your neighbor, I am unique. I am different. That's why we are talking about what? Creation. When God created you, He made no mistake. You are unique, you are different. May you be the person or voice of change. Mambo matatu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Number 1, stand. Number 2, number 3, may God help us even as we begin this new week and as we come to the climax of justice, peace and reconciliation. We be the agents who stand firm, agents who take action, and agents of voice. Voice possibility. Voice, it is capable. We can do it because God has created us to be unique. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And the church says, Amen. Tunakushukuru Mungu kwa kunena nasi. Tunaomba Bwana, kama vile theme yetu ya JPRC ni one people, one nation. Tusaidie ili Bwana tuwe watu ambao tuko na msimamo, tunachukua hatua na tuko na sauti. Tusaidie mahali ambao umetuweka, kwa kanisa,
kwa familia, kwa jamii, kwa mabiashara zetu. Tuwe watu ambao wako na msimamo, tuwe watu ambao wanachukua hatua, na tuwe watu ambao wako na sauti. As we begin a new week, Lord, we thank you and we bless you. Tunakushukuru Bwana hata kwa nchi yetu ya Kenya. Tunaikumbuka. Tunaomba Bwana, kumbuka hii nchi. The destiny of Kenya is in your hands. Tunapokuja kwa climax ya JPRC, we want to prophesy to the destiny of Kenya. It belongs to Jesus. We declare and decree that the destiny of Kenya is in the hands of God. And we raise against the spirit of bloodshed. We raise against the spirit of tribalism. We raise against the spirit of destruction. And we pray, come and reign. Come and have your way. Because God, Kenya is in your hands, and Kenya belongs to Jesus. We cancel the voices of destruction. We cancel the voices of death. We cancel the voices of division. We cancel the voices of killing people. And we pray that may the name of Jesus, the name that is above every other name, take preeminence in every county, in every sub-county, and in every city. And our declaration this afternoon is that Kenya belongs to Jesus. And we pray this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And the church says, Kenya belongs to God. One people, one nation. God bless you. One nation, one people, then we have to coexist. And then we have to have a stand. Then we have to take a step. And of course, we have to make our voice heard. Bwana asifiwe. Thank you so much, Ken. God bless you. Ambarikiwe. Ambarikiwe sana. Amen. Amen. Sasa wakati huu tutaingia oro iheo na tugutongoria ni Elder Moses. Karibu. Pigia mhubiri makofi. Good. Amehubiri vizuri. Good. Na tuliongoza naye youth, akakuwa chairman, nikakuwa treasurer, tukaenda kwa board, akakuwa chairman, nikakuwa treasurer. Nafikiri sasa tutapangana sasa na mimi nikuwe chairman. Tutatafuta ni wapi, si ndio? So that is good. Karibu. Na nyuma yako umezungukwa na mafuta nyingi. Pia tunakuombea hiyo mafuta yenye imekuzunguka sasa ikupeleke hapo pengine, so that we serve in the church, si ndio? So tuanze na tithe. Wale wamekuja na tithe waje, so that we pray. Tithers wakuje, wale wametoa within the week na wale wamejitayarisha kuleta leo, please come over so that we pray. Na naona Elder Gladys amejitayarisha kutuombea. Kama JPRC bado wanajipanga na offertory boxes zao, but after this tutachukua Thanksgiving offertory, alafu tuchukue pesa ya JPRC. Sasa tithers. Good. Tusimameni sasa pahali tumeketi, tusimame. Ambia mwenzako ni kusimama. Kama hajasimama mwambie tena ni kusimama. Keito hoi.
oya bahasha yaku na iguru ira Ngai undu awathini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twagucokeria ngatho twagutia ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai muthamaki mwega niwe twathĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku that we bring 10% into your house, O dear Lord. Na rĩu mwathani ndungata ici ciaku nĩ ciathĩkĩte na cigoka kĩgongona-inĩ na magakũrehera muthamaki wa matu-inĩ among what you have given unto them, O dear Lord. Atondu mwathani niwe ugaga hĩndĩ ĩrĩa twarehe nĩ ũtũkũmagĩra memenyi twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani nĩ ũkũmakũmĩra memenyi o ciothe cingĩũka mĩtũrĩre-inĩ yao muthamaki ũrĩ tha kana nĩ memenyi cia ndwari Ngai kana nĩ memenyi cia mũthemba wothe Jehova muthamaki mwega twahoya cikũme no marathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo reke matũre makumĩtie rĩtwa rĩaku Ngai reke maririkanage thutha wa gũka kĩgongona-inĩ mwathani nĩ wekire ũndũ wa magegania kĩmeke wega no marathime no mahingũrĩre njĩra ciao Ngai kũrĩa maumagaraga magathiĩ muthamaki mwega nĩ twarega maine rwĩmbo rwa thĩna mwathani nĩ tondũ ratũra thĩinĩ wa ibuku rĩa Hagari atĩ silver and gold belong to you, O God. May you also remember them and bless them. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twauga nĩ wega o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Wale wa Thanksgiving wakaribie waanze kukuja. Good. Thanksgiving. Wale wako na Thanksgiving, now you can come. Tuombe pamoja. Naona Elder Jane amejitayarisha. Elder Jane Mwangi kuja tuombe na Thanksgiving. Tukimaliza hapa tutachukua normal offertory, alafu tuchukue pesa ya JPRC. Let us pray. Nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa mawĩko maku mega na manene na maingĩ marĩa wĩkĩire ndungata ici ciaku. Ta kanitha nĩ ũmekĩire wega na tũkwenda gũcokia ngatho hamwe nao nĩ tondũ marathimĩte ona ithuĩ tũrathimĩte. Makĩria nĩ marehe ngoro ciao na kũrĩ we gũka gũkwĩra nĩ wega. Ũrĩa wahonirie ndungata 10 no mwagĩcokia ngatho gũka kuga thengiũ. Aya marehe ngoro ciao gũka gũkwĩra nĩ wega na macoka moka na gĩcunjĩ gĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ you honor us a sacrifice. How we pray that you may continue to do them well, dear Father. Na nĩ tondũ wa wega ũrĩa ũmekĩire ona ithuĩ ta kanitha nĩ twauga nĩ wega nĩ tondũ nĩ marathimĩte. Kĩrĩrĩria kũmeka wega, kĩrĩrĩria kũmarathima, kĩrĩrĩria kũmatongoria ona gũtuĩka ũtheri wa magũrũ mao. Arĩa ohonetie nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wao. Arĩa Ngai witũ inamũrĩte ngoro nĩ tũgũcokia ngatho hamwe nao nĩ tondũ wa ũrĩa ũmekĩire. Amũkĩra ngumo na ũgociri na gĩtĩo nĩ tondũ ũrĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Rĩu marathime Ngai witũ magĩthiĩ na mbere na gũtungatwo nĩwe ona ũgĩthiĩ na mbere na kũmeka maũndũ mega na maũtugi. Nĩ tũgũcokeria ngatho twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na ningĩ tũcokia ngatho. Amen. God bless you. Deacons, you can be coming. Edemwerija
Nikugoyoyo ni Jezebeli Aigete umuraga Ekuguru gaine Gaine atomaga Nudisia delene Sitabo mauru Ibora ele nyamara Kira di mogi akwa Gaino agere Tira oyode ageda kogera Batani kekinyere Nani gene oe Moromo wagwakwa Todo na ihurure getwara nyama Netia hetagi ajera Nyoni isio mukuigwa Igito mahuru Ninyoni gora kula getwara nyama Kwere sitiare maga Kira dimo gyakwa Modoria wina kio Gaye gotoma twike mwehokeku Inya akinyerie Kira dimo gyakwa Gaino agede Tira oyode ageda kogera Fatani kekinyere Nani gene oe Moromo wagwakwa Todo na ihurure getwara nyama Gira nitanyatira Gira ndimo gyakwa Gaino agede Tira oyode ageda kogera Fatani kekinyere Nani gene oe Moromo wagwakwa Todo na ihurure getwara nyama Setia itagia tera Good. Tumekuwa tukiwasihi siku ya leo ndio tunakuja kuchukua pesa ya JPRC so that money will run for the next 1 year. Na najua mmetubebea pesa. We will use the normal envelopes and the pay bill yenye iko kwa bahasha utaona bora ukieka hash unaeka JPRC. Na nafikiri tumejipanga na we want to invite our MC tuweke mikono pamoja so that we invite Elder wa Maruki akuja kwa MC. Mpigieni makofi. Anasema hijatosha. Ingine. Asante Elder. May God bless you. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Geithia wega nĩ tondũ wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na tondũ nĩ tũkũrutĩtwo rwario rwa JPRC. One nation, one people. Twagweta JPRC. 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 Hũrĩrai JPRC rũhĩ rwega. Amen. Nĩtagwo Irimũ, nĩhonokete Jesũ nĩ Mwathani na nĩngũkena. Gũtirĩ ndundu kwanja teno tondũ nĩtwĩraga nginya ona itĩ cia bũrũri no tũingĩre oro kũu. Nĩ mũtiguaga nĩ marĩ slogan yao. Makũnja ngene a ngundi angĩ nĩ marĩ slogan. Rĩu tũkwamba tũgĩe na slogan ya JPRC tondũ nĩ akĩhoto na thayũ. Tũmongerere. Ndagweta JPRC ũkoiga kĩhoto na thayũ. Ndagweta ningĩ JPRC ũkoiga kuga na gwĩka. JPRC na hakuga na gwĩka twanĩrĩre mũno to rĩu nĩho tũthiĩte. JPRC hau mwanĩrĩre wega nĩ haciĩko. JPRC JPRC gwĩka rĩu tũkuga ĩika. JPRC rĩu nĩ kuga na gwĩka. Nĩ ngũhoya tondũ twĩna wabici itũ ya JPRC tũtongoretio nĩ patroni witũ. Twĩna wabici yothe ya JPRC ũkai na ithuĩ member